kegiatan apa? Alhamdulillah wengi ayeuna baris ngadamel video klip lah minangka nama gitunya. Najan segala walurat, ayaan segala kirang, parabot lah peralatan papakas nage kirang. Tapi mudah-mudahan ya hasilna nyugemakeun kanggo kalawargi Kisunda sadayana. Mantap. Oge panginten pidangan ieu karya timurang kalih di Gunung Cihcir ieu tiasa katampi ku pamirsa sadayana nya. Iya. Tingali we lah kaayana sakieu buktosna, tapi insyaallah maksimal semaksimal mungkin gitu nya. Ulah ditingali prosesnya lah, tapi hasilnya we lah, tapi prosesnya mah biarlah aku yang merasakan sakitnya. Lanjut terus asap. Apa? Take me out. Take me out. Lagi take me out. Rukun. Sampurasun. Tutorial mengamparkan geribig. Persiapan ibadah. Gue kenal. Nice. Cabul yang mengamili 21 santriwati. Maafkan saya guys. Gak sengaja dulu mah. Iya Bu. Koran-koran Ieu teh alatna namina naonna? Celempung. Oh, Celempung mini. Celempung mini. Cek lah tuh. Celempung mini. Pami itu naon? Iya, celempung renteng. Celempung renteng. Pami itu naon? Ustaz Cabul. Karinding toel. Karwel. Karwel. Toel. Anjay, karwel. Kerinding awel. Ongers. Ngawan eta iya, sahabat kali ning toel. Ini lokasi syutingnya Jero teuing. di Saung Mang Wawan. Karinding sisi-sisi. Bagaimana video klip Ayun Ambing? Mantap. Bagaimana video klip pertama? Aduh, sungguh melelahkan. Ada bau solar. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Walaupun penuh dengan rangaso irung teh ya, nyen cempor segala. Ini asli nah hidup. Hello.